Dialoguing as Tamzariba, a kind of a topic D. Upcoming Delhi visit of Chief Minister and Cabinet expansion. Hoigi February Hokiba February Gitang Marigi Nuntelda Hoigi Manipur Nauna Kalaba Chief Minister Y Cam Chan Wasak Lokraba Matunda February that 5 Tangabam the Hanba Cabinet me from Pumpki. Adugi Matunda Hoigi Hariba Numitsimakta Hoigi Chief Minister Yumnam Kem Chan, Aduga Deputy Chief Minister da Makoi Ani, Aduga Atopa Minister Anim Gamakoi Manga Wasak Loki, Adugi Matunda Hosik Fow the Cabinet expansion Torokta Bagi Podamakakliba expansion to the Bagi Matakta Hosik Lady Bawasak Lokriba Makoi Manga Sivauda Makogi portfolio Masi Pitok the Bagi Podamakakliba Masigi Matang the Nequina Kanan in Nagador Visimasida Kogi Lakadoriba February that 26 Fauki Manang Mamang the Cabinet expansion Torokpayabagi possibility lay Hanakoi media source Miamam Nafontok Narapasulari Masigi Mang Oinana February that 20 ngarang se nungtil pung mga taba matamda log babanda Chief Minister amadi Governor ga unaraga hariba Cabinet expansion gi matang da phongdok ki masulere hayeng kugi ngasi that 21 se Chief Minister se Delhi visit tawgani torambado kugi koi Thanlon Assembly constituency ki MLA oramba wungzagin vote leki da badana maram orakan da hayeng se Delhi da Chatkadabagi, Podamaka Harapa Masida, Cabinet expansion in Matang Sekanakadori Bra, February 26 Fogi Manang Mamanga, Cabinet expand Torakani, Aduka portfolio Shinakani Habisimasi, Kunakatai for Hazabaya, Masi, Sweden Makitora, Habisiki Matang, the Nikanani Nagadori Basi, Kanana Badasaru Yabina by Kugi Studio, the election in the Libira expert panelist, Mam the Satakchagi, and with the Kakum the Butchage, former acting chairperson, Manipur Human Rights Commission, Pabum Kaidemani, Pabum Vikakum the Butchari, and super panelist, former Chief Secretary, retired IAS, Pabung o NABAKISHORE Pabung Sui Kaikum the Butchari. I ahan base Pabung the Gidumag Lakcharge, Pabung Akoina, Zik Yang Bayari se Kuigi, Hauzik Kalakadoriba, Kuigi Cabinet expand Rokodoriba, Hauzik Manga, Wasak Low Trabanina, Lem Horibam, Koi Taret se Karamba criteria the Yanka Namokoi se Santana Kalakadoribana Tragana, Constitution of Pipa article Gimatum in a de Chief Minister, Kanbayabgi, full rights Celebani, Dubu, Hauziki Toiba. Crisis in a conflict in a Maram Orakanda, Wigi, Labour Chief Ministers, the Masi Kanbagi powers the later Bra Santa na full oina, Wigi Mamang the Chief Minister Kankiba Dumina, Wigi Santa na Kalakpado, Oina, Tawadori Braka Pawung Kamaita meeting edu. Ampajaba topic ni, Hoziki, Kanakadori say, upcoming Delhi visit of Chief Minister and a cabinet expansion haven. Asida, it's some Kanaragana. Delhi Chalaga cabinet expansion to ba portfolio Miami and Tokyo upon the Kanaru Bivani. Adu Delhi Chalaga Kanarina to Taure lawyer, Habisina Yare. Adubu Carigino. Say it topic a Torapagi Nungi Waro Se Carigino. Encarna Uriba Potunama or in Uragaso. Upcoming Delhi visit after CM. Asi aruga cabinet expansion hairib se lo dadi kari hairi madu chumbra chumdabra topam thokpra thoktabra kari geno tawribedi haibeduni tawraga tawdar portfolio yana da Delhi chalaga Delhi na du khallo du portfolio hairaga loire haibedune bako aduna withokpa yabam sunyadaba aduda akogi Kanoda, Mami Samida, Kanava Port Adunaba, Adu Nataba. Carigano see Pibum to Ipse. Lord the Karihari, a Semana Carino, the political system, Senacal Manitoba, see Yang Bam Changab. Article 164 of the Constitution of India, it is very much clear. Governor of the state shall appoint the Chief Minister. Chief Minister, say Governor of State Aduna Manipur Naharaga Manipur Governor na Kangani. Kaman Kangani Habituna Tonganba rules of business ki Tonganba Mleraniko. Constitution Makta Iribati Chief Minister Sir Governor na Kangani. On the advice of the letter, at the Chief Minister advice ki Matungina Lemo Bamantri Kugidaraga na trying to any Tarama Toido. Chief Minister na advice to Rakanda Madu Governor Hapkani, Haibanab. Asigi meaning say, Karino Haibada, Chief Minister say, party majority Tariba Natraga Taminariba. It's a party Amanatraga Mayampulaga, Tariba majority ruling party or parties. Adugi Makokto, leader Kale Haidan Pirakpado,
aduna governor da state claim tawrani ma bu sarkar semen biro akoi myang leader si ma khale thereafter governor na on piribo on 64 ke power mutungina through his secretary the tawraga or taking ceremony tawrani ma bu mrs so and so chibu chimita khale and order ma thoni aduga khale then chimita na irakpa through secretary da area ga adugumba hongma chomba chawba achina cabinet minister sing hapiro hain tawraga khangad aduna de once chief minister chi khan kharaga di Indian democracy ki matung inna Indian constitution ki matung inna chief minister amachung ma ki council of minister mana haibi ki matung inna khanga dorip sing chi kali tawna bano to aid and advise to the governor state ke executive se governor na function tawi aduga mado amuk 166 ta akoi ki state ke executive na pass tori ba di cabinet trin executive ni na ko mana pass tori ba function gi issue punama ka sa thabak unthok pada in the name of governor governor mana soi toroi by chief secretary digina under secretary bhogba authenticate tawna ba rule ami makada CCC hani piri aduna in the name of governor karigum kana by order etc of the governor hiraga order to kharayan chawbadana chief secretary gumana in the name of governor to not of the secretary deputy secretary joint secretary and secretary na to che dum kanoda administration da labor sing de loina khangna bopone ko micham gi khangna na ba hanjin be wani adu maina khallabagi matung si da magi oiba cabinet ama semasi magi team ne ba chumi imong manung na so yumbu duna manro na muk tabu ya hai bu magi nupi home minister hai tare adege machanu pa ahan machanu pi mayam na ai imong manung ta tarakhi ga ai yum chibu inkol chibu no da yon ba ya bra ya da bra hai ba manam che ai gi nupi angang ta tanai ki ga hai no tanaba dum hai na sarkar semna bo na bata chief minister na magi party maga thangnari ba leminari ba mana party politics o ga da banina kana kana kari to ga ga hai se ayam ta khana ki ge hai ra hai ba do khale democratical o yadana ko adu ya ya ba adu bu adu ki ne nini humni mari mangani bo hai ro ne adu bo changbam thokte adu tawre ga mana mage apamba mi party na hai rak pa mana su yaning ba achu khale ra ga mai kai gi go na jati bijati gi oi gi wana tabada tawra ga hap ka dor mi mage lai lai su hai gi status ki kari adu mapot ama mana mage on we da tawjaga da mapot ado madubu delhi da chatlaga hoi adu su national party oi banina national party ora beso atai party su loi namak lainari mangaptani adai da state party na laptop charaga tawada ba poto karim kan le state party na khoi leader khan mangam jadre khoi manga le re taru le re center na ham pudu ya jarage hairaga su yai ko adumak tawre adai the pot bona maksa center da taina ba top leadership ki oiba prime minister ki home minister ki natraga party ki high command ki high ba adugum ki culture ma atai party da su hapet leibu di mali atubu kare hen kanbra india ge mapum punamakta bjp na paiba da up da haryana da madhya pradesh da kadai da ka henna hai kaman yaudre di arure mi mangani di pidre proprietara ne habisi subject to correction aino langedra yaudabra ne khalle ba aduna masi manipur ge oiba khara apik pe state ko oire adigi di war zone type hagadra irang na pura sitharaba hekta hiktok aba phibum mud oiraba kansida tabu matam lobsimadi chumda braina khali adu hairaga anu ba cheminita tawrapada ngai ko koine yengi ba tai yengani hairimni ai afaba tawrakani ana sa tawribni afaba tawrakpasu oisanu adubu madugi mana loina passion ba aduda portfolio du yanthoktarga di saya haudring da NABAKISHORE na bo hai man former chief secretary na khare na khangani asida yanthokta ba oraga di ma samak su pai ba ya patri ya ko ado yare ya den to ma loi yang bata ya ba ata tai ni na ado di mitra taruk ni se
home so kare ko tawu de tum tawramani ko tawdana litan ga problem do solve tore jiri chale chana pate chakani hairi adu chakani hairi adu ge cookie jogi MLA sing arang nahala kano hypet online da tawa hypet oi hyper nung nungai amoram da ko chaka du ge phabu phatab ge question na tabada asigum ge khatang normal chi lakpagi mong amu ubutu di eko yamna nungai ningai pot amana ba adu masigi pot asida mana tawbam tawbutu tawbu ngamanda ba haip tare masi thodo na khemchan ge wa da nati Manipur da leiriba Delhi na sasun tawbi mong da eko ge federal structure se katang question torokpagi mong ai unitary ne hana lumba centralized over center na hena lumba adu tawrobra haiba mukte adu muksu tawdia chauba state di West Bengal da UP da Tamil Nadu da Madhya Pradesh da Maharashtra da Bihar da ko asmaina mudi amuk tawde ba center state relationship se koi ge separation of power se state ki list 2 leje 7 schedule da center ki list 1 le aduga animak na concurrent gi oiba pot amasu leje adu warga so akhoi gi system sida masi hongma chawba tom di herina chimi so oiba du gi wana taba akhoi gi da khare herna set rule isana rule tawjaba do tawi di haiba popular elected government ni noi ma na pamba mi khamjei adu khala abasing adu gi majority party gi leader adu na chimi so oihli oile eba ko manungda hapabu arasu haptabu borosu legally di mayam de multa hongba chawduna propose to ma khalle haraga yaninga su yaninga su yare haraga budi khalle ba legalize budi tawre ba adu oraga so madugi chapchaba photo du tawngam da hoji su tarimage khamchana cabinet to expand to jagada ba man problem pige to kari deli ni pibi abra ni case to ya ba na te ba city adom da changma ya ba pon na te ba hairu se man to dori mina magi tana jabni na bude haidori mina ba aduna constitution da piri ba federal gi idea ma federalism gi structure se machi khaitang thugai ba man be gi mong amadi oi machi review to ba ma sangi aduga West Bengal da di mong amde adana ko tawbudi West Bengal da di magi party same party na budi sasan paiti Tamil Nadu da su same party na budi paiti adu same party no paiba tai mapam ching da su Manipur da tawbasi yona mitara ni kunni portfolio pi da ba aduga koi gi mantri expand to da basi ama ba yaudri na khan me ya ba adu matakta koi gi da mirai bi bana state ki anuba BJP ki chief minister wasakpada ina sumamang de kaya haira ani chief minister ma BJP na pai state ki front oiro ND oiro amo oiro chief minister si BJP ne bo wasakpata raba prime minister home minister then chief minister state ko ki BJP state chief minister tara ga kaya no chi loi no lak pa si mapung khuding ut tawe ba but ko ki Manipur da di adu tawgi dre ba maduna Wachan chika marili na ado ridi ko kita tawgi deriba sina di Delhi na hapani Narendra Modi na tum haba abani in the name of democracy da ado na ko di laktra su yare ga na haibidi go wara ko na atai state ta tawbaduna tawdraga magi channabi na law rule di na te channabi na magi prime minister ma pima pawo bisuna magi state ta magi BJP ga menam lebeda o na poni thogatana kokatana tawbibadu Manipur ge chu tawbibam di thokpana ba matuma khetang watpegi mongam ui aduga te chief minister singkil lakte moidu lakadam ne haibi wana te ko doctor su se adugi tokpam thokpu chapsa ba pot atu tongnona bo hona bada akhoi ge da system sina ngamanda ba pot am oi akhoi minister expand tawba portfolio piba adu khakna tri ba adu di hayang che pi khar ga lore ko tang kun tru nu tru hari don ko yo wesu ya yo do che pi khar ne adu lore ni adu na tri ba yo mention na chai muktang pa ge do ba pot sida to go do si IDP ma mayum da halon ba masi not only mai te khak te ne te ko somdang na khan gi ku ki gi su beli dala an ba bel aduga ko gi ku ki dominate area dal eramba mai te sing so do da halan ba then lambi chat pa national highway
state highways Yes. Impal Dimapur, Impal Jiribam, adagidi Impal Kanchipu, Kano, Churchanpur, Impal More, Chi Yadriaba, Yamalo be so Mam Oreaba, Suki, Mayam Sidani, Coin Puna Tenaba Punaba, unnecessary, Punam Punga them in a pie, the Habit, the Tanning there, the City Punga them nearby. City Punjupuli than a car. Gamena Wasakpada, Anomalak Pakanda. Adagi karino spy jet ki kanoma aeroplane ki thabado Congress ki MP ga ko honorable chief minister ga langdo kakmini nungai ba se yes political party Congress ke BJP ki khana bala phum thokpado program policy de tongna jo but chi gi apun ba lambi chatpi ahna bo na ba IDP punna masagi maram dam do da chatro to ba ahna bo na ba constitutional obligation haitare masida ngamandari beje law na yadaba kak haibani yaro constitution ki mayuktani ne article 19(1)(d) da lambi chathok chachin free movement India ki mapam aman natraga made Indian citizen amna chatpai bise subject to reasonable restriction laiteraga di chatpai agadam ne yes reasonable restriction lambi do landslide tore mi mangani de senglok pa yaro de masi mi chatpai ate chimi yai adiga samna to udu maina sigi lambi chida samu wananda adagi kai sa kai thoktana machi mi chiktana khotana tore machi mi khalini chatpe yade then machi lambi chipunga chotana sopa wa curfew ne kana umum chatpe yade haiba adugumba adu su sarkar na do mi gi makhada ana semdana lerebalo natraga no balo ami gi makhada yade haina maram charna thingba reasonable restriction ado natraga di machi chalanga tamne adugum sulite ba chumne gi Kukilamento and Kukilo and Magnetico, Kukilo and Mo Lobalang, and I did mine so high to hide Manipur to Gaibu Pamba, Kuki act of terrorism, Toba, Manipur Machet to Gaibu Pamba, Kuki Punamana Pandraga, so Moyang Bangam Jetta by Tarek, Arama, Kuki leader, Maguarisai, a great deal of money Wang by a day, Karkana Kana be you to Mahayabako. There's a hoy hoy. I don't know, I don't make it port a man. Labor to that a quickie portrait. Yamna mong tazaba pot ama oibanina masigi tawgadaba thabak mayam si yameba aduga hoi karakaladi sum u yakona yam thuna tawningbani he haurakpati gi thakayama thama hapta ama ni thama cho hairo duga me cho hairo junjo tha ni hum jo hairo adu to tawrambe ya ba pot adu tawdana jik chai hum hayang chitti me hum da de chai hum sudoram na ba si hakman le ba adu hakman bado Quickie popular government, Kanta Taude, Tohon Bidre, and Mamangi government, the Kamiana Laubire, as we then Kanta Wungam Draburdi, Tohon Draburdi, President Lulna and a Pare, Pamagi Drabasina, and a Pare, I had a toll red so, Aduzo Econom Pamatuki on a Taina with the stopgap arrangement, Kasita Wungam Dre. Adidi, my Amsina, Mokoshana, government, a Palagar, Paru, Paroito, Prasagi, popular government, elected government, Chibu, popular government, Koyabako. Magi popular or unpopular as question nataba. Adonadula Hengadam Niana Jikti Lere Adobu, Mitaraga Mangataluk, or Benina, Tobum Topakali, Togiri, Equin, Pen, the Betuna Amani, Jiri Chatana, Adegi Amama Todana, Tori Litania Metaldo, Karachonta, Susontana, Salt of E. Promai, Adona Hambeda, Aina Heiningi Beti. Why Masigi system say? Delhi Tana Chalaga, Delhi Kawakana, Babi to Mele Paki, Isuda, budget kid Matanga, Aluga industry, Lunanaba, Aluga Mamatonaba, Sodo, and Dona Pachak, Tiwana, the plan policy, da Kauraga, Kanaba, Konaba, Aduchumeba, JK Pillai, Hanagi, Home Secretary, or Mamana Haibedo. Manipur leaders in any Amakande, Makandala, Pasapi, or in the Sally, Bosaga, Piraga, yes, I not give it on the which he guided the door. Adukum Migi Munda, Topum Tokte, and Hosiki Haiba, and Obakomishina, Madu Taurakani, Hibishanate, Hanigi Toramiba Mong to Taudana. Anupa Yam Chapchava Nupa Tokpa, Madu Hairiga Center, Mayotale, Hibanate, Mantabanazigum, have to sing no Hibanate, same party in Sinagano, but I get Pamun Tokpa, Ilopum Topado. Ninchijana, Hairaga, Madu Loba to me. Hi, the minor tongue. Okay, but we have to tell you, government, Praja Singh, same
ꯈꯣꯏꯒꯤ 2025 ki jai tangkai salakpadagi harakpada matam laurasu launa khoi last hour da khoigi president's rule se 1 year complete faga dorba nimit khara khak ngaraba matam da government same crap popular government adu bojik 7 ngasi ga tharagadi khoi wasak lokraba matung da 17 days surabani nimit 13 ni suraba fawda portfolio pithok taba madi government expand tawdaba masigi matang dani hojik lei besi masido khoi na 26 ki mamang da semak pa yaba expand torok pa yaba gi pot ma khak lei bani ni masiso khoi ni ying batari ei mathang se pabung nabakishore da laksage pabung khoi gi government same from matungda portfolio p da basina khoi gi hojik leiba wasak lokriba makhoi manga faw da hojik thabak se tawhom khang da bagi pot ama khak leiba mkhoi na pai ga dori ba department mkhoi na pai ga dori ba portfolio se kaino habagi masisu khang da bagi pot ama khak leiba government na khoi gi lengak tori shi khoi papuna sunga sa habi ba 1 year father bani tha khara khak oi ga dori bani masida expand to busu sumaina sum kuina chang taragadi lengak sida khoi gi praja singna tawhaningi ba manipur gi mangda leriba core issue mayam habi tare masi thabak sing se tawba ngamlaroi dra habagi praja singda khoi mi pai ba habi tare adugum bagi pot ma khaksu faw da badine te pamung kamai thamini yam chumi khoi ge tamo mani na su marik chum na aingoi bo wafong ga su thambi gre ngasi north east window ge tv channel sina hariba topic se pukhalakpa ge maroi ba maram di manipur praja gi singi concern ado madu maru na khana da bayade adana pukhalakpani karine haibada president rule wara matung da khoi gi anoba sarkar ama wasakra boy di suppose minister mani yauraga deputy chief minister amaga council of minister legre makoi je thabak tawri bra tawdabra makoi gi governance se da kari akai ba lei natraga makoi thabak tawbong ambagi sakti leibra leitabra ibase masi mayamna khang basu dakar oi khang da su yorong gani masida rule gi leiba position se kamai tawge da chief minister se wasa aba matung da mase governor chief minister se hape adagi atai laiba mage council of minister sing se amu hapasina on the recommendation or on the advice of the chief minister to the governor atai minister sing hap ka dori bani hari bako aduna hapa masigi prerogative se masi entirely chief minister gi ni masi constitution da yawje dana lei bani hari ba koi tamor se tak be gre ada masi constitution na pir provision se ekhoi gi leiba manipur gi matang da di masi khungau na bai mong se khoi ui hari ba atai state ta kya ude ada masida phajabi londa center gi leader singa koi chief minister ga wa tanar matung da cabinet expansion tawni haibagi adumba koi understanding ama lei haiba ko everything se center ga tanadragadi chief minister sigi magi cabinet minister hapa asigi power se leitabadongna dumai tawna masi koi ure hariba adumasi maksi yamnai koina sum ubada mayek sengna ubasida kasai BJP na pairiba 2017-22 ojo hojik laiba hum suba BJP ke sarkar se dai koina khara hena center na sarkar sembagi matang da minister kananu oigadagi haibagi matang da decision se center da logre chief minister gi constitution na piriba power se mongonda phanghandre haiba adama tamo manina sung sa haigre ba khoi gi center state relation na malai ko center state relation se aikoina constitution provision kaya yauri ko central state ke relation gi matang da adugi council leiba adagi kari haini financial resources se kamai tongna divide tawgadagi haib se finance commission from time to time semaga tamai tongna khoi gi laiba tax se kamai tong central ga state gi yenagadagi haibana singba adagi executive ke function da su amuk kamai tongna central ga state ka khoi yenage ada yenai base central ga state ka khoi gi executive function ji yenai base ayambana masagi schedule 7 da lipi riba central gi union list state list adagi concurrent list and list hom yauri haribo aduna haribo list hom se yauri se parliament na legislation tawba yaba subjecting adagi state na legislation tawba yaba subjecting ne khatmai tong khairim ne hariba ada executive hangjangi matang da di state na legislation tawba
ngamba subject suppose law and order har si ko Yes. asigi matang da di masigi executive power se state da lai ni masi center da lai roi hari boko ada smana clear cut oina legislative power se clear cut lai ba executive power se division kamai tong na lai ba hybrid sing masi lai ri bani ada masi mayam sing se constitution na pi ri basi masi khonggaung na raga chief minister nangami ba thabak portfolio allocation to bo or su cabinet ki minister sing khan ba sing bo ro su center da hanga ga to ba center aduna di chief minister ki powers yam dilute to re ba manipur da yam na dilute to re chief minister si maming de ki chief minister oina lai re hari bo abc chief minister bai wana te ko aduna minister cabinet minister oining mi sing this ha thaina chief minister da wanom mambado chief minister ngamana te aduna delhi chaslaga koi wanom ge na delhi rom de mla sing se zum chalaga BJP ki central leader sing sida wanom da re hari bo ko aduna masigi sida ekhoi ge laiba state ki authority se nom ge dalu torogre sigi train se sumla agadi khara lerga de khoi ge kari hai manipur se district ama dongna ka onthrak pa yari brain khali ada state ki power se lerak ta wa aduna masim su yam nai khoi na mase tobu yadi hai se ekhoi prajana mase haiba da bani BJP ki leader sing do or su congress ke leader or ga su khoi state ke leriba constitution na pi river right se manghan biganu ekhoi mase koi chief minister khangde koi cabinet minister khangde pi river rising se mase ekoi exercise to han view han haiga dawni adu mazu haibu ngam power se hosik laiba BJP ki chief minister amatanda mase power se laiti haribo ko adu ga ani subada ngasai ge portfolio law thok to basi gi matang sida mo ai harake ko portfolio se mase law thok ko se su chief minister gi thangai seng with the prerogative ni Yes. magi makha da leiriba minister sing chi da karam ba department pi ga da ge haji mase kamai tong to ge da ekhoi sida manipur government the rule ani le rule ani se constitution ge article 166 clause 3 gi makha da governor na rule ani khak se mo na ji se mi hari ko manipur ge na amana allocation of business rule amana atopa amana transaction of business rule Indian government is like some other Indian government do they quite poor ni transaction of business rules in a department of get havoc say kamai tong to godage haibadugi matang piri at I quite the according the hojik marile neriva rule the allocation of business rules in eriva allocation of business rules article 166 ki clause 3 ki makhada governor chamber rule ni mase standing rule when koi manipur gi sulai aduna masida department allocation to was a aikoina su chief secretary go oiring matam da even 2017 the sarkar la ko matam se da chief minister na CC department sing sida minister A B C D sida CCP ra se na governor da file se thaga gani governor na approve tor matung da chief secretary da thadar aga chief secretary ne as a cabinet secretary chief secretary is a cabinet secretary su ko we hariba aikoina di kaya di panada wa government da cabinet department hai na amasul lejari hariba ko cabinet department sina hariba cabinet ki council of minister gi meeting to ba khopa adugi matai moi thabak to busing sigi masigi responsible over department ne adora chief secretary as a cabinet secretary one designate to we aduna governor ne approve to ra ba gi department allocation se including chief minister da su yauna masigi keno se order ma thokani adu khoi gazette to phongani hariba gazette to phonga matam tu da adui matung khakta dani hojiki hariba minister sing amasung chief minister sing sina magi department gi thabak se file thagalaga masai gi transaction of business rule gi makha da masai gi magi discharge of their functions and high qua discharge of their functions of the ministers natraga department se pangthok ko dori ne hariba ado hoji allocation se tawdana asi nimitra trai ne hogre mase kanana file approve tawraga kamai tawna kari makha da tawribno abise mase khoi question hangningai oi hariba ado makhoi na hoji kariguma file ama approve tawribse legal oibra oidabra isu khoi question tawningai oi hariba hariba constitution gi makha da piriba rule du makha da thabak tawdraga di IDC minister orga su natraga any council of minister orga su mangon da pi da thabak to da man mai jurisdiction leite hariba ko adugi order thokta na ma thabak to ngamde aduna koi hojiki amana minister sing se fire fighting hai tare ko lai se koi issue sing se da chatra khotna kari hain themjinda ba khosin da ba data na thokpa da dikho chali yam phai adu chatra khotna function yaw bi ai aduga secretary ki file di
मखोइना हजि फोर सोई तोबु ngambagi मखोइ द अथॉरिटी पी दे अदा अखोइना मु हंगे दे हजि पॉपुलर गवर्नमेंट से सही मु की मतमनी कंडक्ट रूल अमु ला मतुंग द मतम द मोय गी थबक तोबा याबा यादा बायना खरा मु थिंजिल अनि अदुना मणिपुर की लेरिबा इरांग याम कल्लिबा मतम से द आईडीपी सिंगी मयुम हंजिंग द मतम से द मखोइ बु थबक तोहन द बायबसे मसे गवर्नमेंट की फेलर मने हरिबा आइखोइ दी थंगि संगबगी दी नोंगो तो पथादना थबक सुरगा मणिपुर से चौखनबा नुंगाइनबा शांति हंजिलंगनबा ngasai relief game da lei mi sing subu mayum da hanjana ba koi potha ba yadra ba adu matam ne hariba aduna potha ba yadra ba matam sida ngasai gi center na masi neglect to ba haigadra thausa bi da ba haigadra nimitra tare ni phawwa ngasai gi portfolio allocation su to handa ba portfolio allocation se khemcha na ma na ngamja da bai mong wain tawre honorable chief minister khemcha na masi su laibak thibani makhoi mayam sina center ga state ka leiriba सिगी लीडर में आमजिन पुनसिलगा मणिपुर सरकार जे फंक्शन तौहंदरे है कोई एडमिट तौसे हरिबा मसाई के रूल रुन अथिंग बले रमीना मखोइ तौबो तारगा सु तौबसी यादरे हरिबा यादरगा दिक्राय थबक तौरिबनो हुंत गुसोक पिरो करम फाइल करा करम मिनिस्टर ने अप्रूव तौरगे करम सेंक्शन ऑर्डर लेगरा हौजि मतम दि खतंग आरे फाइनेंशियल ईयर गी लोसिलका दोरे मार्च के तारीख 19 माथो दो लोइगदोरिनी अदुदा expenditure sanction tawgadaba PWD gi natrag any department gi expenditure sanction je kana na tawgadori no hariba adu gumai question da matam sida aikoi gi sida yamna dilha oiba thabak tawba serious oina tawdaba manba aduga somda kari hani matam ngai be phiona tawbu se masi manipur praja gi singgi oina di masi laibak thibani haina aina hainingi aduga aro point oina aina haining bada masi keno tawbada aikoi gi keno sida yam serious oidaba manba aikoi ge Robert Frost ke saireng ama lei aide aina tumdring ada I have miles to go I know miles to go before I sleep and I have go mana umang da chapa matam se da tumba yaba matam ga se tumda dana aigi ithau se sina yamna hena leiri ai potha ba ya de kra haina saireng ama yamna kari haina motivating oiba saireng ama lei hariba madu saireng ga do khoi ge minister singchi ai to pa haningi asai ki potha ba yadraba matam sida makoina rule na yade hadana dmai to thabak tawdraga di manipur gi chawkhat pada masida break kawo oini hana dum to gai thamjara okay pamu ya phasan thambi khre khogi state ki housing le ba situation sida ha betare state ki power se khoi constitution pi ba article gi matung in state ki power chief minister gi power se lei taraga so power se fully exercise to bangam dabagi situation amakak akoina uba ngamba masina kuina sangna chalak taraga di khogi lari ba government se da so miyam na thaja dabagi chang se hen kalak pa yabagi pon amakak oribani ai mathangi round pabung mani da gi lakchige pabung akogi hauziki cabinet minister expand torobagi pot sida masi expand toro bagi asin natabida khoi mamang da minister manga khan ki basu khoina kitang hangal lagi yema matam da masu so khogi that tree da khogi Delhi da habitare Delhi gi leader singna ma khogi leader of legislature party khalaba matung da that four da ma khoi wasak lau ki bani makhoi manga khan ki basu su khogi center na khan ki bagi pot ma khak lei bani na huziki khalaka dori ba expand tor ko dori ba cabinet minister taret si su khoi makhoi da full oina khalak pa yabagi possibility leiba aduga Laiba situation sida koi cabinet minister expand tor ko su yam kuina changi basigi maram se koi laiba manipur gi crisis ha betare masina maram oiraga thengda na khanba oigadori bra pawung kamai thamini hoi hojiki crisis ni chumi normal course amada gamena ma election loiraga majority party oire du sarkar semchi haraga yamna nungai ba mong da semadu budi natte Hanagi no oiro president Ruldegi oiro for the last 3 years funding chit as a atom kangda ba lalgi system amada ko kang kong chai bigi pimumuda leraba kando semak pani aduna adumapo sa hainagri ba line chida akoi ki self rule democracy gi matung ina Prajana Prajage Damukta Prajabu Sason Tobahibani by the people of the people by the people for the people. Ado Hojikti Madu rule of law to Towadaba. Prajana Prajage Damukta Neharaga Praja Ayam Bana Kanta Kangdana Haitana majority Neharaga Pangtok Tuksinba Lepa Kaina Nabakona Nabatobu Somu Yadriaba. Prajagi majority Nabudi Yare Haraga Sumadu rule of law Akazabani Habum Sum Yauri Oko Anuba Zila Ibasida. Chumni
khang da ba praja ma am le ma man thok pang thok to ya pot adu sumu oi de ba aduna sigi phibam sida musai ge point ba de hanjel center state relationship se machida akoi gi india gi maroi ni state macha aidana so Nagaland ga Mizoram ga Meghalaya ga leibi sing je center ga leina ba ko chap chawa moi state ki share si phangye na khalle ba Mizoram gi laldo homana moi de khar wa lo re adu Nagaland gi chu wa lo re Meghalaya wa le habi chu leite ba chap chaba pot ama Goa na phangmugum Kerala na phangmugum man pik pa chawu matung ina khana jarap chu adugi pot ama le ba da ai khoi gi sida ai ha chin China ma gesona zai che koi any party ama magi wanate high command system che Yes. Delhi dagi natra di high gi pot ama I want to pay be sakti do ai na tok jo bangam da ba ai na tok jo ga da ba ai gi mung ichai chu tha ka da ba law ga da ba khong ga da ba chai ga da ba phu ga da ba war ka da ba sak pi jaga da ba tu to ga da pot mu se ai na depend to bangam da ba ai gi yum jaw ge han du da gi hang ga ai pa pok pa bi dau du da hang ga ai ji chi to wa bi ya ro si to ra to ga no ra na hai bi gi phibam ma du da yam kana le re ba ko aduna ma du system sina ni adu gi budi general we na ko gi si capitalist society capitalist democracy communist ki londa da har ga na bourgeois democracy hai do senjau pai bana adu gi niti du da chatpa mi pung ko de mak senjau pai bana tra ga su upata da le besu ma senjau pai ba mi amana sendong chana ba to ba du gi lambi du da lak pa capital gi da mak ta lak pa adu gi system ma mo oi bani na akoi se chap chap democracy gi mahau si phang dre ba the whole India gi wani ko akoi gi system se socialist democracy natta bani na manaba khunai ma hai badu Indira Gandhi na budi constitution semdok tana akoi gi magi mapa Jawaharlal Nehru na Khrushchev Soviet Union gi prime minister Khrushchev tin badigi socialistic pattern of society haidana pura socialist haning da ba madi maung do lo ba ka haidana harami magi kano wena law tok pa moina adu degi machanum pina Indira Gandhi ne pattern yaro direct socialist ho geda ni haidana we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic state haidana country haidana same aba aduna adugu megi socialist system amada socialist chatpal pak ne haidorim ne ko ji as per constitution gi matungina adu socialist chatpa state amagi Venezuela gumna Cuba gumna China gumna communist chatpal pak mona traso socialist country ma German gumna adu megi pot amade ko gi sida oiba ngamde aba aduna adu ngamdabanina masigi democracy se koi democracy se Manipur gi wanate India gi oina according to my understanding koi democracy is based on capitalism based on corruption corruption yaudredi vote chi mong ta da ba electoral system se pass the post mayam de gi khwai de gi hena phangba masing na mi lising kunthra leba kendra amada mi tara le pabdi lising manga duna khwai de yamna phange abedi mabu elected ni mabu majority ni hairoga semba adu magi masi constitutional kaino ma haibani khoi gi masing yamna majority na haibadu budi oiredana adu masing yam mai che prithvi ko na le bisi tangkhai de gi amma henmaduna majority ko weba adu india gi di oidreba parliament da Hajit Narendra Modi ji na prime minister se 38% gumu orakane oramgana ba chawrakna mayam punchin naraga kari ibam hoi MP machingda budia chahum ga tara ni kunni bu hairap choba kari ibam mayam do chap chana tangkhai diga ma phanga karap hoi Bengal daga ani hum yoram gadra Maharashtra daga atai di chi langna torga tobang aktana aduna system machina chu soi beduna akoina utoman oina hoi akoi kanu ti tobu di yade adu makpu chenna ba chona hari du maina akoi democracy si follow to na ba constitution le de constitution ji ki matungi na follow to goda bana constitution ji bu ngak chena na bagi da makta amu judiciary na institutional hum le
legislature sina law sengbani executive sina thabuk pangthokani then judiciary na akaya toy judicial review togani aduda ahum mase judiciary da yauli basina LLB oigadabani ukil sing che hekta thora ga tawba yade senior mi makada chahi khara train tawani adudagi all India bar gi kano ma thagani hojikti adudagi judge oigadab sing ju ukil oine chahi so oiraba kanda adu tawra judge khanga do rini message khanga do rini adu su judge message to hekta oiraba kanda tha kaya no mu training pi dori yes aduna judiciary ki matik charba mayam lo graduate orabachune hekta direct tawdeba executive chuni IAS IPS mayam je IAS pangba hek pangba chief secretary ke oi phangdeba pick na SDO ki size gi horaga IPS o OC ki level da station ma puhleraga chai marom probation haidana tawri dana ka hairabani IAS IPS che kangabani ngangabani sakpati lo digi administration matang je hairabana but other training changaba other the executive to so public administration do enforce the one training to ba judiciary so legal practitioner or in training to ba but legislature should the kadora legislature have should the politics ya ubna to gada banina politics should the like much qualification like yes in that case no gada bani chaitra in ban chogada bani adorati ma BJP Congress adoda any party mother anti together yawi yani then adu mami singdugi manung degi bo lep ke yardi ai party to koi na yawre kole adu chahi kun manga sore aduga Indian citizen oire aduga angau banatre maramandan ai akoi party ki tiga sa angwan piro ai mi asuk lei haine to di kalimta khangda ba qualification namte yawdra so adu khanme yawi gi rum mama politics yawbuda thing ba matalai tabanina chai train panbu so de yawba yabanina adigi martegi MLA legislature se khanmanina legislature se lairi haitaba chayon mesu khalakpagi khudong sab ama leyaba adu hairedra lairi haibang atana khangada me habi gi wabudi nate Indian democracy mamang da sengbi ba khogi tawri mam se mayam na bu yarabudi haibani mayam na yarabudi na haibasida hojiki matamdadi global sida amaga challenge tongna do aduna yamna khunungi type so Myanmar sa hotri sidi politics democracy chatpa haitadana tawri sidi tai Afghanistan na chingba aduna dog megi phibunda leibaduna ekoina section gadab se legislature haiba area sida any tomdi heri amasu ta khanba ya begi ponum oibada dog maduna hekta khangraga di haibudi haiba Mana Mantri work Kande Mantri the Chief Secretary Digina IAS IPS Mamdun Pangdori Nichume Chimin Sadula Hitabi Ayabako Chief Secretary Todorimni Advisor Ledorimni Logi Advocate General Ledorimni Dr. Gi Mayamam Ledini Ribinu Ki Ledini Advisor Si Yam Kom Yam whenever Chief Minister said Ado Kara Kangana wherever di Losin Madu so Nuaidana Aduna Aikogi institution na hum lebida legislature politics to ba se tai kargin chu na te ai londa da aina mo puthoe politics to ba se constitution ki makha da langak sasun gi observe to ba constitution practitioner lo laipak sem lon gi lo practice to banine aduga executive na administration gi law to practice to ba then judiciary na legal practitioner maduna sapsaba court of fight to be report amna ahumakse long atane ba aduga hariba ani sida long atane haiba sida judiciary na tabani sidi LLB na trasu ya ba lo khangba iti ukin atane khangadab na te adana ukin jo constitution expert na tabu mayam leini yes karima kana ai su kokthong ma khangulai IPS su khangulai lo sidi pula na khangmin na gadabni aduda khaidu eraga ukin gina noigina judiciary ram da tawra aba IAS IPS noigina bureaucrat ki kanosida semo hairaga micham miyam na thagalakpa sigina adusu no isu sugumba loma constitution gi makada langak lon gi matangda suggestion miyam gi opinion create tawdana public opinion sem dana tawro kolo haiba pot aduna ba aduna akoi gi sida pomno no ba ma oibana masina hangai so adum tawli tawraga
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ community magi ha naga group ki adigi kuki ki pangan ki maite ki among themselves yes naga marakta chu jati tara ka tarini pamlen chi koi tangkul ki koi mao ki anal ki kuki marakta chu paite ki sante ki adugi adigi urban rural okay si khagala kana ba aduna asigumagi ethnic politics community the politics identity politics so high asigumagi pol achila gadi hawiki world chidi computer gi jukni aduga robot na chayangkai chami matung dadi robot na bu prithvi si control tawgi gadra na kana ma scientist na noi bu khunai se robot punamak na robot to koti ta lising ama thora di hata tanthor ene aduna adugumigi phawbal legado ripsida akoina yamna hanthaba mongda leibasi chumde adu politician ching khaktana tawbang ngamgadaba natabanina akoi miyam common people singche ase khoi gyan taminaba akhangba ahaiba hayuraba yenguraba ururaba singasuna awareness piba gi darkar lei KHAIDEM second round das mana thamjage okay am phasan thambikre ai loshilakpa conclusion point se pabong NABAKISHORE laksige pabong akoina yengba yaba se khogi hauziki lariba 2023 gi May 3 gi tholiba Manipuri crisis na habatare masisna khogi cabinet expand toba cabinet minister piba gi pot se yamna thengdari base mase khogi community sing da habatare amada piragana amada pidragana amukari warauna ba habigi pot se da yang kana khoini cabinet expand toba gi matang se yamna thengba oigani na khanbibra kamai tawbini aduga handaki chief minister Delhi visit habatare masida khoi soidina maki 26 February gi mamangda cabinet expand torokpa yabagi possibility lei habisa soidina maki tawrakani habagi fully khoi thazabata lebi bra loshilapa conclusion point thambiu ka isin nai pesum yaninge thangai sengbagi de mase handaki February gi tarik ahum da moi BJP ge legislature ge party ge meeting tawbuda hojike Sri Khemchan bu leader waina khanwa matam se masida council of minister da yawgodo mi ga su amukdang da moi loina finalize tawgodo ne hariba suppose Delhi da tawre su khalase ko tawjaro ka su kai de Delhi da leiriba mi singdu da se community ge representation yawhon gera natraga yawhon liba mi singdu da karam portfolio piga da ge haise hairiba matam du loina la aga tarik 13 da pulap oina wasak lo sum yabne hariba almase thawakse heitabagi ngogum susum mami tai kaina matam mahan bese matam mahan bagi kari darkar lege tawdo thawto at once amukta da lotion be yawado adu musu lotion de tawrisu boba masi yam laibak thibani ada second point da hojik lai se haide portfolio su pi daba cabinet su mai laifam thokpa minister su expand tawdabsina maram oida aikoi ge state ki governance of state se suffer tawe hariba suffer taw matam sida mangjali budi Manipur ki praja sing ne hariba Manipur ki praja sing na ekoi di full oiba minister manga hota leibadu nate natra portfolio paidana adum function amagi chief guest oiba natraga kari haini dais da famadu nate makoi mathau to no ba ton bi da se koi yaroi mathau to hon si ton biu governance chap chan mai gi tawhom thokpa constitution piriba haktu matungina thabak to honbiu hana prajana masigi kano si mase demand to hom thu heriba adege ani so badai no haning imna suppose 17 18 days or 20 days ho thabak to hondana leibase mase state ki interest mange ada tamuna so sum hena ain de khanguni na khanguni mase khoi Manipur gi praja singi marakta nasagi writ of mandamus ama tharaga high court ge natraga supreme court ge Manipur government da mai tawhom thokpa cabinet expansion taw pihom thokpa portfolio allocation taw haidana writ of mandamus ama ai thaba ka su kai dabra haina khali
lek le su hai ba khoi di logi satra budin na te ko rit of minam se matam da masi is a direction given to the state authority by the high court haidi maduda makhoi na toru du da kai bam le khudam mo na hai ba ai gi yum mamang sidan nala se phajna cendre aduna maram oidana ai gi haksel ai gi ana ba po e ado bode masi nala gi sembagi thabak sidi municipality gi ne harsi ko masi nala sembase aina municipality da haijiru madam de din nala se sembidre high court chalaga masi ma hana su khar tawgi khar yawra brain khale high court chalaga writ of mandamus tawgi direction pbu haiba municipality sida ai gi nala se phajana maintain tawgadawni sembi gadawni ada masina ai gi right to life ta kai re su wari ba right to life ba ma gi mine kan nala du sendra bo madi mahi matang thorokna ai gi imung ade ai akoi ba mi gi life to kari hai ni danger ana ba kya thorokaduni ne hariba ado even mase akang hai ukin singna phawai di mase ka writ of mandamus se thabi ya na khali kari gumba high court na traga supreme court sun thabi ya aduna supreme court na traga high court na mase thongna to go na direction am pi bada political gi leader sing se mo khoi ju mase topum adu tongno ba sum lagani mase da hairap pan ba ya bana mayam na khangna ngani an khali ngarang se yam historic oi ba America ki president na Donald Trump na kari tarif se tarif se kamai to ga emergency clause am lai ri emergency ki matam da ngasai ki president the power pi ba khar lai ri hariba masi ki power se mana misuse to raga kamai to ki tarif se mana lebak ta China do su India do su anu lebak ta mana impose to ba tarif se haide magi hari lebak tu degi America da export to ra port America da na import to ba har se ko import to ko bo sida certain import duty ko su ko customs duty su ko ma se da mana ningak kwa mai wari sa ba ya na ba ma gi negotiation to no ba position of strength le ba ya na ba asnoi tabi ge copy ge na ngang na ba ya na ba mai na tarif se ma to dana adu gi matang orders me am thok poni adu ma se challenge to we challenge to se ngasai gi business to ri ba community sina makal me makha me am sina lower court su to we lower court gi su dum haiba court of the my power se leite na hade adu madu gi ma se supreme court yore supreme court na ngrang se ngasai gi judge mapan leiba hai bench hai tare ne America gi supreme court se sigi manung sida tarukna ka sai gi Donald Trump gi president gi masi power se tarif ki matang ji mai power leite ahum mamana daisen pi masigi tarif hai se tax makhalamani tax matang ji decision lo bu se only congress na ngami edana da mai to na ngarang su order tai ba yam sathi ba kari han yam akan ba adu ma kari historical ba adu ma judgment ne hariba mare Donald Trump na mase ma challenge to ngamde adu mai ado pa lambi hung thi hariba to pa rule da adu aina si pusilai se kamai to ge ha da court lairi kari gomba executive na aran ba to ro ta ra ga di high court or supreme court na no koi si lale asumba thabak to gadabani magi chanebi matung ina to gadabani haibse haifam thu hariba aduna smaina delay to rokpa kholok pasina maram oi bese dai koina mangjeri se ani han su hai kare koi manipur gi praja singni ade tamona hai khadai khatang supplement to jarge masi gi train se bjp oyu congress oyu or any other political party oyu masi gi delhi da hanga ga thabak to bu chanebi se sum lai ro boi di manipur gi leiriba koi ki political authority hai tare ko masi nomo gi adum mangsila ani hariba ai koi ki authority se nomo constitution ade am pija ba ai koi sha sum surrender to na la boi di ai koi ki power se tung ko na de chane bi amana lai gi na delhi da hanga thabak to bu gi to raga di ai koi state amagi leifam thokpa kari hai ni dignity hai dare atra authority hai tare ko authority si yaw dei aponte hariba le ba ama kana to bu si aduna atopada hangba taragadi atopaduna suppose Delhi gi meeting duna aikoi gi Manipur gi situation si makoi aikoi ga moga masa thingdam na tamni na moi perception duga Manipur da leiriba mi amagi perception ga dikhenani makoi na to waiduna loi sumbu sunate aduna aikoi gi constitution na piriba right se phajana exercise to bangamba political party madu exercise to bangamba adumba politician natraga aikoi leader aikoi khallaga aikoi thagap batabani madu haiba ngamdaba Delhi gi wada sum to taragadi masida Manipur gi leiriba future gi authority se dilute to hongani masi afaba train nate aduna khoi gi Manipur gi leiriba praja singna su ngakang pesa khaktang gi dada sum uba
सिगुम अखोई मांगजब लाइब खुदिमसे मसी उब ngam asai पैसा पाइब बोले मी मन पिरम पैसादुना मीदुगी नत्रगा political party दुगी मगुन लेपे हजिक मणिपुर तौरीसे पैसा मगुन लेफनबसे मसिगी ट्रेन से लेरगदी अखोई मणिपुर की फ्यूचर अफबदी ओरोय अदर अरोयबदा मसिगी रेस्पॉन्सिबिलिटी से कनादा तागे दा मणिपुर की प्रजा वोटर सिंह ताई हरिबा वोटर सिंह अखोइना थागलिब मिहुसे तौना सा हाइरिबा आइन खंगब्रा कॉन्स्टिट्यूशन फंगब्रा इकोनॉमिक्स खंगब्रा हजिक तौना हजिक हाइरिबा रोबोट लापा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लापा क्राइसे मसे अखोइना थिंगब ngमरोइदबने हरिबा थिंगब ngमोइदो पोसैसिंगी मतांगसिदा अखोइ नोंगनोगी मतांग थबक तौब मतमदा मदो अइना ग्राफ तौब ngमब्रा लौसनब ngमब्रा ngमदब्रा इसे टेक्निकल ओइबो वही याम याउरियबा आई ममिंगदि पलोय अखोइना चीफ सेक्रेटरी ओइरिंगदा मिनिस्टर अमा को कोई वरी साबद गुड्स एंड सर्विस टैक्स अनोवा 2017 द लाए हरिबा गुड्स की मीनिंग जे खंगदबा सर्विसेस की मीनिंग जे खंगदबा अखोइ मिनिस्टर मयाम लay हरिबा अखोइ जो खंगदे खोइना खंगे हाइब नते को अदु खंगद्रगदि अखोइ आ डिक्शनरी भागपरा नत्रगा कनोदा थीबरा हंगदबनेबा अदुना हजिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मतंग सिदा हंजो हजिक इंडिया की दिल्ली दा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपैक्ट अदु अदा पृथ्वी ओइना कॉन्फ्रेंस तवी तब मतमसिदा ngangnarku matamsida le khachang hairagadi modu loksin bada laeba aduna aina officer khakta da depend tawgani haise masi yadi habjanate adu isana khachang khangjaragadi loksin batawna haibadu maina support tawgena loksin bada lai hariba aidi officer khakta da depend tawdu officer su phata go madi kamai tawba adu you are in a pit wrong advice tawko yai adu officer dagi thangai sangwedi minister orba midun hena खंगबो वरगदे असुम लंबीदा अफबा थबक तौबदे हेना कानगनी अदुना अरोयबदा मसिगी लाइब इशू से थुना हुजि लाइबा लीडरशिप मरोयरो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वाई खेमसाना मसि थुना रिजॉल्व तोनिंगी in the interest of the state of Manipur se hajaraga I question jagi okay babu ani ne am phasan thambi khre khoi ge lariba Manipur gi situation sina hena khoi gi conflict su jai ahum fazala kadora banina khoi gi nauna sa form to ki ba popular government sida khoi gi minister kana kana yaurga dori bano happy say to expand to bira kanda khoi gi magi pai ga da portfolio sing pa bira kanda Manipur gi praja singna khoi gi yamna tu na resolve to han ba pa ba crisis sida hena priority bi han ba pa ba sings the issue sing sida hena bira kani happy gi thaza ba do galone na khoi 26 ngai batari masida khoi cabinet minister expand toropogi pose khoi prajamia puna ngai mina batari haba wafam sigal loina ngasigi daloki tharonda mapung fan wibagi damakta su pabung nabakishore amadi pabung khaidem mani thagat pa phongdu chari mata sida notice window na sandok sab notice dalok loshin jare mieng tabiriba singbom ka hanna khurum jari Manipur ke hanba neuro patients ke amat specialized hospital neuro emergency trauma net multi specialty hospital sinjai matak tong thamli kai da hanuk chare hospital asna maruina BP stroke brain tumor nami ki gudung tiba spinal disc prolapse spinal tumor amagi migraine chimbalai li hospital asda neuro gi lain bertangba akabo makhagi kusukulai amagi machine marang kai le masina ko ka mai le ba tongan tonda makhagi anabasing intina lain li Lambung masida neurosurgeon yang natanggal ibu warna cuma bagi arah penghum dari lakba anabasi neurosurgeon ulama bukan nabada awal bakya mayom dari masih sudah tuna betul betul na anaba lain guna malam orega kudung coba kya semayom dari masih pun mentegi kerana orang musuh kerana naba Dr. Parkinson Singh MCS neurosurgery AIMS New Delhi na masa maki hospital asida pun kembali lagi na anabasi lain ni hospital asida atau apa benda lain betul tuna OPD general amadi ICU beds operation medicine X-ray amadi lihat kembali nabas nasu atau apa benda angali nasi operation be amadi kudung sabas nasi lobby ho hena kuda di dalam hospital asli telefon number 700553416 naga 8974572152 da pau public yagani Haksan Panatangi Hairabadi, Iram the Masimak the Laiba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oiba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Hazabayarabamadi, Seriam Changana, Specialty Kunhin Badana Layan Badi Kudung Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Haksan Yauna Layan Zari. Aduna, State Wangada Mokari Chalugani, Aikogi Manipur Sugiti, Awang Bataki, Health
care fanglabada matam manganbiraganu sel hena tinganbiraganu aikogi specialist singdagi malengi apaba thaki layeng pataki yumpam oiba service lobiyu Babina Hospital, where hope meets compassion. akupamarol bidamak babina hospital saziwa jail road khabaisoi imphal east lengsin birau Natraga, aikogi phone number 6909390666 ta call tawbirau. नर्ससिंगीदमक अचौबा अपॉर्चुनिटी अमा पुदुना लाक्चरी मदुदी हजिक हजिक मलेशियाना इंडियन नर्ससिंगी ओइबा खुदोंग चाबा पीनबगीदमक मिडियंग चंगलकली वेस नर्सिंग लोइरबा चही अहुमदगी तादना एक्सपीरियंस लेरबा मियोइसिंगना खुदोंग चाबा असि लौबिहो खुदोंग चाबा अदुदी थागी ओइबा सैलरी 1 लाख ओवर टाइम इंसेंटिव फ्री एकोमोडेशन टिकेटिंग अमसुंग लोंग टर्म वीजा असिना चिंगबा खुदोंग चाबा सिंग असि फंगबिगनी अकुपमलो गिदमक मखादा पिसरिबा 7005273217 नत्रगा 7005063196 ता कांटेक्ट तबिरो नत्रगा आइखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हता न्यू चकुन रोड ता लेंगसिन बिरो